फाटीं आमी एक रिपोर्ट केल्लो की न्यू इयराच्या निमतान बीन कशा तरेन जे कसिनो आसा ते फुटपाथ एन्क्रोच करून थंय डेकोरेशन करतात ते एक्चुली हें अलावड ना. CCP तेजें परमिशनूय दिवपाक शकना, पूण तरी जे कसिनोज आसा ते आपले जेटी भायर अशा तरेचे फुटपाथ एन्क्रोच करून डेकोरेशन करता. ताजो आमी रिपोर्ट करून सुद्दां CCP कडल्यान ताजेर कांयच एक्शन जावना. आनी आतां 14 फेब्रुवारी म्हणल्यार व्हॅलंटायन डेच्या निमतान हे जे कसिनोज आसा तांच्या जेटी भायर परत एकदा फुटपाथ एन्क्रोच करून डेकोरेशन करपाचें काम चालू आसा. They have not encroached anything. Whatever, if there is any direct encroachment, all we have taken action against all of them. So No, but whatever at time of New Year and all, they do decoration on footpath. the decoration, Yeah, so that permission is given by CCP. for decorations, all yeah, we will give permission. That is okay. That But we don't encroaching footpaths? Oh, that decoration. Everybody puts decorations on the thing when we don't sit and. No, but if normal people go to if people are inconvenienced encroach, and all, yeah. Then if we get a complaint and there are inconveniences and all, then we remove it immediately. because now also for 14th Feb they have encroached footpath and they have If there set are up a complaints and decoration. encroachments, we'll remove it. It's not a You are problem. waiting For us. for the complaint. Yeah, we act on complaints, पण लोक त्यांना गाडीवर पार्क केलं ठेवलं त्यांना रोखडीच फाईन मारतो CCP Who? CCP and traffic police. We don't find, no. So if anyone lift puts up them. stalls on footpath and unless and until you get a complaint, you won't act. We say most of the time, if our staff go around or if people call and things, then we act on it. Because it is on the main road. I have not seen This it. casino. They will remove it. As It's not a per problem. Supreme Court order, I guess that Cannot nothing encroach the footpath. There should be no. So let me check and see. I'll check one, send one inspection. Now check also and the see if 14th it's- Feb decoration is there. I've not seen, Baba. I just came at like 11 o'clock. No, because it is blocking Huh. vegetation where. Then we will remove it. no- It's not a problem. That's fine. तर ही एक चिंतपा सारकी गजाल आसा की मेयर म्हणटा की जो मेरेन तांकां ऑफिशियल कंप्लेंट मेळना तो मेरेन ते कांय एक्शन घेवपाक शकना. जाल्यार हांवें तांकां एकूच प्रश्न केलो की समजा कोणें इल्लिगली फुटपाथाचेर स्टॉल घातले जाल्यार तेजी कंप्लेंट जायसर CCP एक्शन घेवची ना काय ते स्टॉल दिसता म्हणून ते थंयच्यान इल्लिगल म्हणून ते एनक्रोचमेंट काडटले. हो एक मात चिंतपा सारकी गजाल आसा की जर CCPचे इतले ऑफिशियल्स आसा जावं जे हांगासर पणजे भोंवतात आसतले आनी हे कसिनो आसा ते मेन रस्त्यार पडटा. आतां हेंचें डेकोरेशन तांकां दिश्टी पडना काय थंय पावतकीच सगळ्यांचे दोळे बंद जाता. हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी आतां जे डेकोरेशन 14 फेब्रुवारीच्या नांवान म्हणल्यार व्हॅलंटायन डेच्या नांवान जाता ताजेर कितें एक्शन जातली काय ते तशेंच उरतले हें मात पळोवपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.